Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Puthot Mahamaya constituency Pungaji Virwar Lapen Paklong Kamalong free health check up Lapen Akijoy pen Dowai Mati medicine Kiron Pon Karlitang Kajirong Hangpi Memorial Foundation Atumpen Patirpi Ponsi Pai Nipai Troxi Arni Puthot Pungaji Virwar Along Adap Apor Por Bhaikri Si Malompen Pangcheng Si Aphitu Paklong Kamalong Akijoy pen health check up Lapen Akijoy pen Dowai Kiron Ajaimek Kipaman Pontu Lapen Mahamaya constituency arat akihai lunsing teronaphan lasonasai ke klem pon thekapot Mahamaya constituency aradatum kachuro pajirpot Lapen kadokawe bang pharohini sosiara daphan kiso check ablong lo lapen akihai lunsing teronaphan mesianasai ke klem pon thekapot doctor satumahin pen kachuro pajirpon dokmuka pen waisong terang Karbianglong news হেল্থ ইউনিট আৰু আমাৰ কাজিৰঙাংটি আমাৰ লুংচিং তেৰং গাঁৱৰীয়াৰ দ্বাৰা আমি ইয়াতে আয়ুষ টিম এটা আহিছোঁ আৰু গোটেই ইয়াৰ অঞ্চলবিলাকত আমি দুদিনৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে তো আমিতো ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং ডকমকা তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া আমি বেছিভাগ মেডিচিন স্কিনৰ পেচেণ্টে পাইছোঁ স্কিনৰ ইনফেকশ্যন আছে খুজুলি একজিমা এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আছে আৰু মেইনলি হাইপাৰটেনশ্যন আছে হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে আমি মেডিচিন দি আছোঁ আয়ুষৰ ফালৰ পৰা আয়ুষৰ মেডিচিন আমি দিয়া গৈছে লগতে আমাৰ পিটিৰেখা আয়ুক্তৰ হেল্থ টিমৰ পৰা আমি কিছুমান মেডিচিন দিছোঁ আৰু ৰুমেটিক আৰ্থ্ৰাইটিছ স্পণ্ডিলাইটিছ এনেকুৱা পেচেণ্টবিলাক পোৱা গৈছে আৰু পেচেণ্টবিলাক ৰাইজে বহুত আশীৰ্বাদ দিছে কাৰণ তেখেতসকলক এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ আহি এনেকুৱা টিম আহি চৰকাৰৰ পৰা অহা নাই কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা এইখিনি কাম কৰি দিছোঁ তাৰ কাৰণে যি আমাৰ লুংচিং তেওঁৰ দ্বাৰা এইটো কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ ফৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ আমাৰ ইন'ভেশ্যন মাতাৰ কাৰণে Langkhang Forest Sabit Atumpen Kirap ng Palit Hapusi CEM Dr. Tuliram Ronghangalong Kirap Kachohang Karbi Anglong Autonomous Council Arumalong EC Midu Kilong Keong Naiki Ingnam Raiko Masai Kamhenlo Lapen Adu Yohoi Kiraiko Matunglo Pule Puta Hingnoni Bonsita Bangso Sai Kamalong Si Kaching Thoramo Kilidam Depuke Chithera Chijinso Mimikangjang Lake Nahok Takalilo Lake Langkhang Forest Sabbit Henlo Bangso Saikam Kido Lake Lakha Kritroxy Socheng Thenta MAC constituency Keparlo Northwestern Parkopahar Range Alongsi Dolo Bangso Sabbit Alongke Chokomaratum Kido Nangji Lapen Sai Hemsita Isi Ahem Alongsi Chithaproi Kijuna Langawe Bandrewal Awe Lapen Kido ahem kawiya jongsi chokomara tumta kaprek ahem alongsi anam pen donanglo lasi lahai kido kisung alam CEM Dr. Tuliram Ronghang along nangpale pira kirap nangpale bek thapusi milik tuma pherangke kahomri damahot khada kido chokamara tumpen nangchuning ridu tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong news kasi lang kami ang theklong lo lang mata ring mata hino itu nimit hang si lang tuk chuhut si dak si long la so lang si juni as ar yang lo pulote tem ke ter ke er handa kita upai ve tu juna ngok ti la si la hai pot nahi tum ti tum han thatan repairing kunon ya kunai tum hangena awasya nang pe pi thagi phan nang tum ang songa legar anang tum kan ching kita bu chuni ri lo nang tum news tum han la pen thu non ni tum dat ki thu ki do thak sung ong si ni tum la rong sorpen cek tame sini to hang pen nang rap nu si tum nang rap nu si apina tali anat nang theklong lo apina tu cepar cek cepar pong henten cepar pong si hajra cpc ni tu ni abai nong pet adoma pen si ni tu cirung si cek hai nam lo ma jat ngi rong so pen tanang piglo la si cement tamna asap tu nam si ni tu dak hajra isa pe pon ni pu si ni tu la cement pen theklong lo la si lan se son ke do ke thakisung la da kasta istap tu tamai la dak etom siksa ko khangyang lo la si angsong level an motenai tu lahai repairing phan abo kitu that joy keje phan istap phan sung sedi phan ang tum angsong level anang pon pi person teni tu nang man yusu patun phan suris sure kadom tang tempa ji manen na Karlitang kadoming tipi ningkan esi kechok kachiki mopot elong dower pen kawe data sonan ning arlo do esi ting ni unidet
Asonson. Pai nipai troksi por bhai krihini ra chitim malom pen phuloni constituency ke parlo johoi terang aro mekar mati non ki khibom rongasar Prabhat Chandra terang achor kidamtang aningkan asomar apinan amun pilapen rongruk jirpi jirpo do anaphan chio tikangsi bangso pirthi pen avidadlo lasi pinian karlitang kadoming tipi ningkani sike choksi kachikimoasai dengponlo alang likarjong ningarong ningkangsam paduponchi aphan rongruk jirpi jirpo donarap doan chingrumsi arna mahirjumi hangpipon phuloni penaroning tikathar Karbi Anglong News. Inter Club Football League ang dungkiti Karbi Anglong Sport Association kasa hinpen kapen khatpona tengpen denarong Sport Association a hinpen patirpi ponsi aningkan wangason thak ke pamanpon Inter Club Football League Championship denarong Bharat ke pathua klamalong ang dungkiti pathupon pining bangso lekalong final mati ang dungkiti Owe Chingri FC lapen Chirinti FC atumangbong chidan ponsi Owe Chingri FC atum ke pathu ke thek muchora jok goal truck lapen Chirinti FC atum goal pumniansi thapon chora jok Owe Chingri FC atum chipahai pon Kicheng si anong e laki Owe Chingri FC adun thu anong e laki Chirinti FC ke thomanong e laki Nura Club best player laki Maheshwar B best goalkeeper Longsi Im Tokbi best defender Songja Tokbi highest score Sarlongki Tokbi goal kritrok atumaphan nong e pajerpon dokmoka pen waisong tirang Karbi Anglong News. Dia tumhan nilitum DSA ayin pen nalitum pini denro Inspiration Club League angdung kitilong nalitum media naji tahun pon nilitum DSA hin pen surusul kadom pachirlo lasi nilitum aningkan wang asona thak kasa pen apin khat pona teng denarong Inspiration sitame nilitum Inter Club League kibipon tarik 3 June pen pini kali June 28 pen nilitum pini August 7 ani pini ang dong kitilo lasi kadok abe nilitum Inter Club along na che patedun denarong Inspiration ang kangarlo thongke prai sia club nilitum dak na che patedun do lasona je patedun pen nilitum cluster hiniang bo thak pon lo cluster si bang ke lake dak denarong Inspiration mate dak Bharat Playground long se bipon lo pini dak final ke bi ke pathua klamang lo lapen isia cluster abang ke nitum denarong Inspiration ang kangarlo mati khola ke pathua klam long si cluster 2 ba bipon lo hada ka bang tim kre phoche pate pon lo lapen lada ka bang tim kre plian che pate pon lasi lasopen nilitum pathubon mangbom pini ban final lan lo lasi pini bangso final along nilitum ke sofa pon alui sarpo manpeng ke do Karbi Anglong Autonomous Council Water Resource lapen tourism EM nomati MSC alangli akehai retesting hi alangli phan sofa pon alangli lasina je tong no alangli phan sitamen nilitum denro Inspiration pen suri kadom pajirlo lapen nilitum pini bangso ang dung ki tilong denrong ang kangarlo ke thekiding atum hanan sitamen nilitum bangso ang dung ki tilong sofa pon pen alangli manje tong si nilitum alangli tum han sitame ninga klong pen choro parlo lasi nilitum peneng ana bangke denrong Inspiration am hang ke thek ningkan plikepla sirkep an pleng tanglo lasini tum monenga bang bangke ningkan phokep ke lepo lasini tum denrong Inspiration sitame golden jabli tournament mate Inter Club sitame bipon po asi moneng ki bipon je bangke nilitum kasa tum na pin khatpon ateng la all Karbi Anglong